Emakosini umhlambululi singamabutho. Please don't forget to like and subscribe, and also please join my membership channel. Kune super chat or thanks chat la sikhanyisa khona ngo 10 rand nje uthi nje thanks siyabonga ngolwazi. Hey bantu kuyakhanyiswa thina abantu abamnyama ukuthi nje umuntu ahleli asedolweni ngaso sonke isikhathi ukuphahla ukukhuleka nako konke. Ngizokhuluma Black Sheep. Thank you. Black Sheep sikhuluma ngabantu abathi bayazondwa emakhaya. Now ngizokhuthazisa labo bantu, regard yourself as a powerful somebody, regard yourself as umuntu omkhulu. Kukhona lokho ukuthi masibheka ngale ngokukamoya uyi black sheep, so you are being saved. Uyasaviwa njengoba uyi black sheep of the family. Uyasaviwa kuzinto eziningi because of now. Ukuba i black sheep hey idinga amandla amakhulu, kodwa ngifuna ukuqinisa nina be black sheep. Kungani uyi black sheep is because of mhlawumbe uye wahambelwa wabonwa ukuthi amandla othola ngapha kabo baba noma ngapha kabo mama makhulu kakhulu. Awumani uvela ube black sheep uzondwe ngaleyo ndlela. Kukhona isiphiwo esikhona esihleli kuwena, and ama black sheep abantu abaye futhi baqoshwe idlozi in order ukuthi lifuna ukusolva lezi ezigangayo la edladleni. Kungani ngisho njalo? Ukuba i black sheep ngapha ube unesiphiwo kusho ukuthi wona onengqondo, uyazibona ukuthi ngi black sheep enengqondo la. Abanginakile, abangithatheli ekhanda, kodwa leli khaya yilo because of me. Now sima identify kanjani? Yes, kukhona ama black sheep angasebenzi, kodwa ukuthi yena bekhona namhlanje wena lo omgcilazayo, you don't know ukuthi namhlanje uyasebenza noma into zakho zihamba, it's because of that black sheep. Ama black sheep ayadakwa amanye kakhulu ayenza izinto zokungcola because of bafihliwe. Yingakho babagcilaza abawoni bemisamo yasekhaya. I black sheep ngeke uyenze lutho because of uzothi umgcilaza kukhona la athola amandla khona kuphi ethongweni. So kunalaba black sheep lawa, ama black sheep lawa asewaphiwe izinto zokuthi cala umsebenzi, ngoba you are assigned ukuthi ukwazi ukunceda abantu noma uncede isimestize. Lawo ma black sheep astakile, ngizokhuthazisa bona. Buka, kukhona imfihlo zikamoya abangafuni ukuthi laba bomndeni bazazi. Kukhona umuntu oqala i-spiritual journey sakhe ongasupportwa ngisho noyedwa. Uma emndenini ucelile ukuthi ngicela ukuthi ningilekelele eyintweni zikamoya, bangafuni bathi hey singaba because excuse ukuthi singabazalwane lezi zinto lezi ziyabheda, please bayeke, abafuneki kwi-journey yakho. And uzoba strong ungidlulisa lo osupported family ngoba uthakathwa yibona labantu bebamsupport. Remember, uma unesiphiwo sabantu abadala esifanele sichumane nobizo, you must know one thing ukuthi kukhona abathakathi abangeke bafuna ukuthi bavele. Kungaba umzali wakho, umama wakho, baba wakho, thola ukuthi uthwele then wena umtshela ngesiphiwo. Nayibona ukuthi icaka kuphi. So ukuba i black sheep, yes, uma unamandla uzizwa, because ama black sheep ngathi ngiyakubona ukulesimo sokuthi ngathi ngaphuma ngahambe la ekhaya, amandla mawakho naphuma. Kukhona into ekufanele iyenzakale ukuthi bakubone ukuthi uyazi kungani ngi-encourage ukuthi mawuthola amandla phuma, because of
ingelosi namathongo awahlala enhlizweni ahlambulekile abahlala enhlizweni ehlezi ikhala inhliziyo ehlezi ibhlungu ingqondo ehlezi icabanga into ezibhlungu abakhona ukuphila kahle bafuna ukubona umntana wabo njalo at peace so kwamele choose the right place for you to get peace after ipeace izinto zakho ziyavuleka so ungalinge uzivalele uzitshela ukuthi ukuphela komhlaba uma uthola amandla then mawube awunawo amandla wokuphuma wazi ukuthi lobu black sheep bakho kwamele wenze strong ukuthi ungaduki uphume endleleni learn to understand ukuthi mawubheka ubaba wakho uzothola iresponse njani mawubheka ubaba wakho mawubheka usisi wakho mawubheka understand because of now the strategy sokuthi ukhone ukuphila phakathi kwalobu umnyama ohleli phakathi kwabo because of bamnyama labantu laba abakenza black sheep you are not a black sheep kahle kahle you are a white sheep it's just that we have to understand ukuthi I black sheep kusuke uqindezelwe ekhaya so stop asking for support from emndenini ngizoke ngizele example ngami uyabona isiphiwo abangakhona ukustrace ukuthi sifike kanjani kodwa sikuphilisa yilesi esibusisekile not lesi esibonwa everyone emndenini nalabo abashayayo bakushayelula ngoba bazi from A up to Z kukhona lama higher power angakufuni nomndeni bakhona lama families lawa ahlezi alwa kusuke kuvuka umoya wakudala wamathongo akho noma amadlozi akho awayengenawo ukuthula ahlezi acabanga so lo moya loyo mawuvuka usuke uvusa lezo iphiwo zakudala ezazibangiswa so ingakho bakufuna uwedwa uma ngale kula uzobona khona ukuthi hawubekuthiwe umsamo usekhaya kuphela umsamo singeke ngayikhuluma ngathi wena urepresenta umsamo wakini makubheda ngawe umsamo uyabheda so there's no way ukuthi umsamo umuhle uyabukeka wena ungabukeki wena you present umsamo wakini so now ngizokukhuthaza kuwe wena black sheep uwe lo kufanele kungasabheki emasayidini kwamele ungene ngeinyawo zombili uqide lapho emkhulekweni ngikhuluma ngento engiyaziyo ukuthi ungazitsheli ukuthi umsamo uhlala ekhaya kuphela ngoba kunabawoni bomsamo emakhaya baningi abantu abalimazwe imisamo emakhaya ngoba kunezigora eziphatha umsamo wasekhaya lezo igora kufanele zibone imfihlakalo ozophiwa amathongo part 2 years please don't forget to like and subscribe